ati Paulo alefunda fintu fibiri interchangeably alebomfya figure of speech iya chupo ukwesho kufunda relationship yaba pali Kristo n'olukuta kanshi pali ayamalemu muri Ephesians chapter 5 verse 22 epo tuwamba okumuno kutira ati Paulo abomfye ekikope kya chupo ukulondola okutira ati omukashi afuire abo wanakira ku mulume eryo omulume afuire atemwa omukashi wakwe efyo Paulo aesheshe okufunda abena Efeso okubalanga obwampano bwaba palukuta na Kristo noma ndefu atubule kikikope tukirondolole mu mutima nteeka apa Paulo akisosa kweba ati mwe bakashina kireni abalume benu noma tulefu atweshe okusambirira po kimwe eryo akonkanya pokusosa ati ngevyo Kristo atemwa olukuta ichikomo apela abakashi asoso kweba ati na kireni omulume eryo omulume nawo atemwe omukashi nomba kupiri bulanshi nangu bupiri bulonshi chikwete kubwa mpano twakwata ifwe pamongo olukuta eryo na Kristo pamongo omulume wakwe ubwa mpano bulipo bakonfwa nyubu ubwa mpano nyubu Kristo atemwa olukuta pano pesa mbali achalo nga twabelenga Yohane chapter 3 verse 16 paso swamoshi wati pantule satemino abapano esonde ukutemwa uko akuti apele mwane Yesu Kristo ukuti bonse abafika mukumutetekera beona ikalelo babe no moyo wa myayaya twasango kutira ati ukutemwa atemenwe nilesa eryo apele mwana wakwe Kristo apale pilibulo kweba ati ukutemwa kwa kwalesa kwali fully packed muri Kristo Yesu emo kwala ndirwe ichalangwa pavuja tutukutira ati ukwisa kwa Kristo no pesa mbali esonde kwa chitemwiko kumutundu wa muntu nomba ubo atemenwe Kristo ni fwe babembo kanshi mukutemwa atemenwe Kristo kwalango kutira takwali omuntu wa mwebera atilesa temwa abantu kutemwa fye kwakwe mwibusha malembo yambya tusambirisho kutira atilesa kutemwa efo yatusambirisha kanshi kutemwa oku nature embera yako alesa twasanga ati attribute nangu emubelo umona Kristo eo akwete God in man wakutemwa uo apela Paulo kweba ati Kristo ngefyo atemwa olukuta telu atemwa Kristo eo abalire poku lutemwa ele olukuta lwankulako nomba olukuta epo Kristo eo alutemenwe ngo olukuta finshi lwalalanga ushe kupata Kristo nangu nishi olukuta balupalanya kumukashi kutira nakira kanshi ifo pamongo olukuta batwebo kunakira kuri Kristo Yesu kanshi twasanga kutira ati olukuta oluwali lukweteko fye kukitemwiko kyakwalesa kunakira fye lesa nomba nga twasosa ti kunakira lesa kire piribula mu musango nshi ushe kutwalira mu mibele iyabulalelale ushe kutwalira mu mbela iyampatira imbela sha conflict mu kironganino nangu palukutepo tulesangwa nangu ni mbela yakuba rebellious kubufwayo bwakwalesa nangu ni mbela ya kulondololwanga antichrist mumbikitire imoyo tukita nangu ni mbela imo ya kulondolola ifyo tukita mu bumfisolo awe ukunakira kulefwa leso kwa chishinka te kunakira kwa kutira twikalire mu lubembu kuna kiro kwa nkulo kufuma ku lubembu no kusumina no kupokera Kristo ngomu posushi uwesu waishire nesa muri bo muntu ukumupokerera ngomu posushi wesu uwakutuka kula kuminyololo ishatuka kakumulwani bamayo na bataja ushena nomba muchiri mu minyololo ishamika komulwani ushe emo mule yankwira ukula ngokutemwana ngukunakira kuli lesa ngo chiri wenkashi wetata mu minyololo ishakwa kasebanya ishiri myandesho apyata uli olubembu lwalekana ulo omutima wenu wingeshiba era omutima wandu wingeshiba efyo uchita namulomba ukutira ati tutaluke kulishwe mbera nishita pali ukunakira Kristo alefwaya nangulese kwa alefu kuti tulange kuli ena kwankula nokupokerera Kristo ngomu pusushi wesu mukatika myeo Yesu ukupokerera Kristo ngemfumu Yesu mukatika myeo Yesu ekwankula kwa mufuma chumire sale kwaya lidwe mbira nsuma irebirwa ili amasambirisho ya chishinga yale sambirishiwa ati ukuyanakira nokuyakonka
nomba apatu wafika nefwa imwana ina tusambilisha neko pya fintu ifyalinga ushe finshi fitumbuka mukunakila imbila nsuma finshi fyaba mukunakila na ngumukashi ngafika mukunakila omulume finshi fisangwamu ichakubalirapo palaba ekitemwiko icyamufumaluka palaba kofimo ifyo omulume engalambula omukashi wakwe na communication panganda kuti yaenda bwino na mapalo panganda kuti yafunguluka nemikulire panganda yabana kuti yawama nemikalire n'okwafwana kuti kwaloyana na ngukulondoloka nomba omukashi ngafika mukuba liberious n'omulume ichupo anytime kuti chaba pamafwesa nangula chaba muchingeresha ati divorce nishireno kingapado nomba tusambirishanye busumanshi ubwaba mukunakila imbila nsuma ubusuma bwakubalira po bwaba mukunakila imbila nsuma kuti twabumona muli Yohane chapter 1 verse 12 aba muchingeresha ati John chapter 1 verse 12 ati abo bonse abamupokerere baperwa amakaya akuba abana bakwalesa kalisto sanga ati chikomo chakubalirapo ichi hakuna kilembira nsuma chipiribula omuntu ukumufumya kufibino kumulenge chilengo chipya. Paulo alisa if any man be in Christ, he is a new creature. Kanshi tuwasango kwa bati kuna kilembira nsuma ichitumbuka mwe chakubalirapo umuntu aba declared nokuba umwana wako alisa ngapokerera Kristo Yesu katika moyo wakwe ngemfumu etuwa kuba omwana wako alesa mushayi wa munina apoli umutima wawe ule kushiningisha tuli ito omwana wako alesa wamufuma 10 nga walolesha lifestyle wikala ushayile kusuminisha wabe mbera nga wiso ule itwanilesa umwana pala wishi ushefyo chitamu mumpisolo fisabo fisuma ififuma kulilesa nga tefyo nishitaula afika pakuwa omwana wako alesa uwachini katwende tuwasango kutila ati ichikomo chakubalirapo pakuna kilembira nsuma kuba omwana wako alesa ichikomo chanamba tu ichikonkapo umuntu ngafika mukuna kilembira nsuma afika mukupukela Kristo ngomupusushi wakwe chinshi chikonkapo ati umuntu alaba uwakakatikwa n'omupashi wa mushiro kabiri atongolwa n'omupashi wa mushiro mwikashente kwa umwana wako alesa onse na nguwa pokera Kristo ngemfumu yakwe alakakatika omupashi wa mushiro nenjito wa mupashi wa mushiro kulenga uli omuntu kube chilengo chipya pakuti etu omwana wako alesa nge chikomo chakubayepo chotubalirepo elyo kabiri kwamba okumutungulula nga tuwabelenga Galatia 5:16 ati vifayo mubiri fipikana n'omupashi kanshi umwana wako alesa tali ngokutungulwa n'omubiri atungulwa n'omupashi wa mushiro bukankala nshiwa wamkutungula n'omupashi wa mushiro umupashi wa mushiro tawakatungi omuntu atikapange obutende umupashi wa mushiro tawakatungi omuntu atikalowe umupashi wa mushiro tawakatungi omuntu atikebe umupashi wa mushiro tawakatungi omuntu ukwamba omuntu nakalya nga mwasange mbera shirimu katika mweyo wenu mwishibye kutila ati nga muli bana bakwalesa abamufuma 10 namubwerera kuluma. You need revival in your life. Mulefu aiko kubukulushiwa mukatika mweyo wenu busheba mayo na batata bushewe musepera munandi bushewe mayo we mufyashi wandi bushewe mwaite wandi umutima hobe ule kusoshashani bushe imbela shobe shirekwebo kweba ati walibo wataluka uliwa kowela kumenswa ya kwalesa pakulingana nefyo chitamubumvisolo elyo na pabweru kumisango shobe nakusonsomba ninshite isuma yakubwesha amatontonkanyo yobe nokuyipusha pusha ntungurwa n'omupashi wa mushiro nangu ntungululwa n'omulwani mwishibe umuntu ngatale tungurwa n'omupashi wa mushiro. There is a big opportunity yakweba ati kuti atungurwa n'emipashi shakowela pantu mukatika mwe wako tamuli kalinda tamuli omupashi wa mushiro wako muchingirira imipashi yakwela kuti shaba possess pakatika mwe wako nokutungululwa mwe wako bamayona batata ushembela shenu shirela ngokuti mutungura n'omupashi wa mushiro ngatamula afika mukutungura n'omupashi wa mushiro nishite isuma iyakukutumana iyakupokera Kristo ngomupusushi wenu kuti mwitu abana bakwalesa nge chikomo chakubalirapo ichakongapo kuti mule tungura n'omupashi wa mushiro epako batimirapo ena mubembe katumane ichikomo chimbi ichiretulanga ubusuma na ngobukumu bwaba mukuba mukutungururwa n'omupashi wa mushiro ati chimbi ichisa mukufuma mupamula nono kuna kila imbila nsumo kupokera Kristo ngomupusushi ati kwendo wasanguluka
apo kuti babika pwabena Hebrews chapter 9 verse 14 Abahebele 9 verse 14 emuchibemba chesu kanshi ililembo litwafa ukwikala abasanguluka ukufuma kufyakowera kanshi umuntu uwafika mukuna kinambira nsuma ambo kwendo wa busaka ubusaka ndela ndapote kutakinga mwasona mwafuala tai mwafuala pointer mwakakane nkolo mwamba no kutaima na kasirimu fitaka jaketi ukwebati njuwa busaka na kulilesa awe ubusaka ndela ndapo tebwa kuipempenta ukuiroisha palimira ukuibika ba makeup mwaituize nkopyo mwaidro ashani tebusaka bondela ndapo ubusaka ndela ndapo apa ubutumbuka papulando wakuna kilembira nsuma wakufuma mukukowela umuntu enda uwasanguluka sanctification ilabapo ukukula mukuli bu sanctify alaba sanctify alaba holy busheba mwayono batata imilanjire yenu ififuma pakati kamiromo yenu fyali baholi bushe ififuma mukati kama tontonganyo yenu fo mutontonganyanga mlimweka fyali baholi bushe imitontonganishe nunga mwalole shaba kashana bushe ila milengo ku baholi bushe ifyo musungo lupwa lwenu fila milengo ku baholi bushe ifyo mubishanja nefi busa fyenu fila milengo ku baholi mumakwebo yenu muchitwa mufyuma fyenu fyo mwakwata fyali mishiningisho kwe bati nakwate fya baholi fyonze aba very innocent nishite isume yakwipisha bamwalina batata ubwiminishibwe enu mwilabo mutwe uletiro kwela ati ubwiminishibwe alukutalusuma nombatero kotatulera ndapo apa tulanda ubwiminishibwe enu usho ubwiminishibwe enu bamwalina batata wabashani fikeni paku kutuluka fikeni paku tontonkanya ukutemwa kwa kwalesa ifyo achita pakati kamweo wenu bushe file milango kwe bati mwalifika mukupokele mbila nsuma mwishi wakutira ati eko buli ubushiku buleisa kuntanshi ebo bakesa mibiriranisha muri bumbokoshi ya mwaka kwate access iya kusumina pamfumu Yesu Kristo iya kupokera ngemfumu Yesu Kristo nishi nachipwa napatalala ubushiku fye mukwete ishita mukwete isuma nineyo mulepema e mule umfwa ishiwidia kwalesa direbilwa bushaba mwayona batata muchiri mulena kire chibanda muchiri mulepepe chibanda nga mulefa mwishiwe kutira timula pepe chibanda mumbela yenu eyo muchita yala mirondo wela up to zetu kutira ati ineo nshishi mnamileza pantu muntu ngafika mkupokelela umupushi wako Yesu Kristu apokelela kabila akakatikwa mupashi wa mushiro ambo kwendo wasanguruka ati mulafume efisabo fyabo mupashi mulafume okunakira mulafume okutemwa temwa abempatira ngeshwe mpatira shawo mukatika mwewo wenu bamayo mushishire mitwala kwisa batata we musepera munandi uko kuba stubborn waba mushekule kutwala kwisa mule yibukisho kutira ati fina twafyerwe kuli no mushimu utololelo bwakufwa nomba ichibipa ni pamfwa yenu mushemulefo musangonshi namutotera bamayo batata bakwata akashitaka kukumfa kulimbira nsuma konso kulefika matamba aya uyu mulabasa kanshi namulaliko kweba kuti no imulungu leisa tukese umfwana kabiri tukese sambirishanya umwalola ukusambirishanya nine mushamuneno uwa muri Kristo Yesu Kristo kabiri umubomfi muneno uleitwa Michael Chisheta ngwitwa Michael Chisheta chanda emashina yandi pakashitaka ko twachikwata fye twaisho kusambirisha